Virgen Maria, Meanguya iba't king Antipolo. Mayayawat siya bilang Apong Maria. Pauli na ning kayang pamamalitan at panalangin. Nakalang kinayap karimasakit. Ipagkaluban lang anak, masanling apa mga biyayan. At nakalpang biyayaliwang kalang. Bilang kapasalamatan, pupugayan de iapong Maria, king kapamilatan na ning pamang uraldal, kabang maglimbon, iting may sabing kaugalyan, Meanguya king kuraldal ning sasmuan, ang magaganap balang ikalima ng Aldo ning Enero. Ing kapiestan ng Apong Maria, pagmasosya neman, balang kalabing adwang Aldo ning bulan ning Mayo. Iting imahen, ipaparangalan niya king Visitas, king Barangay Santa Maria, Balen, Bayo. Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje de Belen, Bayo. Ipanalangin mo kami.